neću da vas gnjavim. Još davne 1925. istog dana kada su postavljeni temelji stare školske zgrade u Beloševcu, postavljeni su i temelji škole u Baljkovcu. Prve učenike je primila 1928. godine, znači ove godine se navršava 95 godina rada škole ovde u Bojanicima. Inače se škola nalazi u Erdečkom akaru, ovo preko puta je Beloševac, a tamo gde je prodavnica je Baljkovac, znači nalazi se na jednoj rasnici puteva. Nekoliko godina, kada sam počeo da radim, nekoliko godina nisam znao ništa o ovom mestu. Ovo je jedno kultno mesto. Zbog čega? Ovde su bili vinogradi porodice Banković i velika majka Mileva Banković, izgubivši 4 sina u Prvom svetskom ratu, imala je toliko snage da pokloni, znači, svoju imovinu državi, otadžbini, tada je već bila Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, da se ovde napravi škola. Njoj smo se odužili mnogo godina kasnije nego što je trebalo. Bilo je tu raznih neznanja i ostalih stvari. Znači, 95 godina je od kad je škola počela sa radom. Prvi učitelj se zvao Stanoje Ivanović. Prva generacija koja je krenula bili su dečaci rođeni 1921. godine. Imam potrebu da, pošto sam ovde proveo prve i najlepše dane svoje mladosti i svog rada sa decom, izašle su predivne generacije, znači učenika o kojoj sam se malo i ogrešio, jer bio sam mlad i nisam znao koja vremena dolaze. Mileva Banković je kultno ime, znači, ove škole ovde i ostala je sama sa svojom ćerka Dragom, koja se udala posle, ostala je tu na ognjištu, sačuvala ognjište i to je porodica Đoković, znači današnja vodi poreklo od baba Mileve Banković. Ona je sahranjena gore na Baljkovačkom groblju, imao sam prilike da posjetim njen grob. Tu su i grobovi njene dece, koja normalno nikad nisu nađena, izgubljena su u vihoru Prvog svjetskog rata. Pošto sam po prirodi malo samotnjak, retko kad prisustvujem priredbama i u matičnoj školi, želim neku reč da kažem i o čoveku čije ime nosi naša škola. Dragiša Luković je bio naše dete, rođen je dole u Beloševcu, blizu nekadašnje, znači, mesne kancelarije. Učestvovao je u Španskom građanskom ratu od 1936. do 1939. godine. Na današnji dan, zato se i slavi 15. maj, poginuo je u Bosni, boreći se, znači, za slobodu svog naroda. Mogao bi dosta toga da vam pričam o Milevi Banković i njenoj muci. Dolazila je ovde dok god je bila živa. Majka Mileva je prisustvovala slavama Svetog Save, tako da će Bog da i ova stara škola nekad dočeka vreme, jer zaslužila. Ista školska zgrada je bila i dole gde je sada naša matična škola. Neću da spominjem, znam dosta imena kolega koji su ovde radili. U školi staroj živele su učiteljske porodice, hvala Bogu, mnogo dece je tu rođeno i onoliko koliko ja znam, a mislim da znam dosta jer živim blizu tu i pratim sve moje bivše generacije, ne samo moje, nego dece koja su bila u tom periodu od 13 godina, svi su oni našli svoj životni put i danas su dobri i čestiti domaćini. Hvala vam na svemu, hvala na pažnju.